malo fo ia ao le whaavavau. Amu ia e whanoa noa, au ae whaamawhana whanaina i lātou. O au nei le toe tū ma le ola, o le whātua tua mai a te au, e ui lawa ina oti, a e ola lawa ia. O tangata o la uma o e whātua tua mai a te au, e le oti lava e o i le whaavavau. Aua le atua tu valeo o tau loto, ia o tau whātua tua i le atua, ia whātua tua mai fo i a te au. E tele mea na nofo ai, i le maota o lo tamā. E le mawhai e le oti, po le ola, po angelu, po alii, po e marolosi, po mea i nei ona po mea atali, po le mawalunga, po le loloto, po se tasi mea na whaia. E le mawhai e ia mea, o na whaatea e se ina mai i tātou, i le alofa o le atua. O lo i a Keriso Jesu, lo tātou ali. A wai le aiso o tātou e ola mo i lava. E le oti fo se tasi mo i lava. A pai tātou te ola mo le ali. Pe a whai e oti mo le ali. O le nei, pe ola, pe oti tātou, o tangata lava o le ali i tātou. Wa o le mea lava lea ua maliwa i Keriso, ma ua toe tu mai, ma ua soifua ai, ina ia whaia o ia, ma ali i e oti, a toa mai o ola. Ia whaafetaia le atua, le tamao lo tātou ali o Jesu Keriso, o le na whanau kouina i tātou, ona o lona alofa tele, ina ia iu i le whaamue moe uola, i le toetu mai o Jesu Keriso, na i e oti. Ia iu le tofi e le pala, e le aise le anga o iai. O nganga o e ami o tonu, wai le aao le atua lea, e le toe o fo i a te i lātou, se mea e ti ngā. Aua pe i lātou o e oti, i le manatu o e vālea. O lātou whaamāwae pei o su lātou mālaia. A toa mo lātou malanga e se atu, e pei o lātou whaamatia. Ai pei tai, o iai lātou, o lātou manuia. Amu ia e whanua noa, a wae whaamatan whanaina i lātou. Wa nei le toe tū ma le ola, o le whātua tua mai a te au.
poto e whaafo i le kuinga i le tua, ona o lana au auna, ki nā ia lawa ngai a. Ma le mea alofa o le ola sa ia te ia whaatasi ma tā leni maanga waa, sa tiu wai i le olanga nei. Whaata alofa m whaafeilo i atu le suafo Iesu Keriso, le ali i whaola, o le ali i toe tu ua whaao i aile e kalesia. Good morning, dear families and friends. I greet you in the name of our triune God, and may his presence be with us all. I extend to you all a warm welcome. We are gathered here to praise God, to witness to our faith, and to give thanks for the life of our beloved mother, grandmother, great-grandmother, and dear friend, Lawangaya Peato. Come together in grief, acknowledging our loss, and may God grant us the grace to find comfort in pain, hope in sorrow, and resurrection in death. I welcome you all. Welcome all of you present here in this service. Thank you for coming to pay your last respect to Lawangaya Peato. Come all, let us worship God. Maya tātou tāpua i lea tua, tātou te talo. Nganga pa i ai, whio maya i le mea nei, e te sufi o mātou loto, ma whaamanino i o mātou māwhau whau. Leo ingo le toe tū mānu mālo Keriso. Ia to ia i mātou i lo māwhanawhana, ma ia mātou langona ina lo papai mai o mātou loto, ma vivi iai o mātou loto i le loto whaafetai. A nganga pa iai, whaaifo mai manu e pa ia ma mamalu ai le sauninga nei. Amen. La tātou pese luna sutasi, a usuina nei pese, ia ona momoli mai lea o vale alofa, o lo tali mai. Pese se lau e lima sumantasi, tātou ke pese ai. Hymn 51 from the Psalm 1 hymn book.
whaikawina o le tusi paia o le tusi filifilia mo le nei taeao ua maua mai le evangalia Ioane i lona mataupu e sefuma le fā o le faiupu muamua e whaangata mai le faiupu e fā. Whaafonga maia ia fionga paia le atua. Aua le atua tuale o outou loto, i outou whaatuatua i le atua, ia whaatuatua mai fo i a tea. Tele mena no fua i le maotau lo tamā, ana le ai, po wau whai atu i a te outou, o te alu e sauni se mena no fua i outou. A whai fo i o te alu ma sauni se mena no fua i outou, o te toe sau, o te talia fo i outou i a whaatasi maa. Ina ia iai outou i le mea o te iai au. Wa outou i loa fo i le ala i le mea o te alu iai. Scripture reading for this morning is from the Gospel of John, chapter 14, verse 1 to 4. Reading from the New Revised Standard Version of the Bible. Do not let your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, so that where I am, there you may be also. And you know the way to the place where I'm going. May God bless the reading of his most holy word, and to him be all honor and praise. Amen. Whamanuia mai lea tua i whaitawina ana whiong paia, tu mau ia te ia lona lava vi inga, nei me se io o i whaavau. Ia o le awa noa nei, mo li mau o le nei tae au. It's the time for eulogies. As in the program, there are 4 representatives of the family to give eulogies for their mother. I was informed this morning there's an additional one from Samoa. Ia o le alau whaapopo i ele sui e tuatasi o ainga mai Samoa i mōli mau. Ia manuia mōli mau o nei tae au. Ia o masui o nei ainga pa whenua i atu. Ma tūlanga o nei atu ma le whamu hoi. Tātou au nia manui ai. Ni nei toi aso. O lau ngai a. I ona tāpua inga masani ai kārisia. Ia. O te re tau tala fo i se tala. O te whawhitai atu, rau sunga i whaiwhi au. Ia mo le hawa noa o lo ni to ina. A te ri tau tala la se upu. Mo le ni a se o mumua ona.
o whai lo atu, lo mā wāle tarata, mana o ngai. Ia, o whānau fo i mana ainga nea. Ia, o lo tama, o lona tama, o lona tua whiwhi, o lo tama, ia whai mata. E ngoa ia whai mata. O whai mata lana, le i whanau lea. Mane ainga umanea. Ia, e mafua i ono o tūla i atu. No mawha i are mana wanga ia. Mane whanau. I nei tae. O tūla i atu ai, whai au masui. Ia, ola wanga ia mani nei ainga whawhelo i atu i tāpua inga i malu. Tātua whia ni tae hao whapea fōi. Ka mawhai whi au. A tonu o se taini, o le nei aso. Ia na o tu leo se upu o le nei ainga. Sta mao le nei ainga. Ia i tu sai fōi o le nei aso. Tamu se nei e fōi le tātou mawhatanga. Sunga whi au. Ia whapea fōi le mamalu au whia nei aso. Asi whai aki ia sa u. Sa tala. Minga fōi le mātou mawhatanga e le. O se mawhatanga e le lewa. Mafua mai ai nei. E le masani ai Samoa. Mātou e no fōi Samatau. Malwatama au. O le rātou nei ina nofo i mudu whanua. Pai lasi mātou walavana. Wa nāna ni tō ina malalo matua. A malanga atu i Samatau. Ia, pe atoa le māsina po le luwa i aso tāwha whawhai. Papena fo i lai tu ina. Ia sau i mudu whanua. O le mātou o se singa. Ia, masani mai Samoa. Lena ona whai. Se o ana mātou o mai ne. Mātou o mai ne. O taunu mai ne i le. Walulua. Taunu mai ne o tara. Sa o taunu mai le awa le kalisia nei. Sunga ia tole punga vinga. Malona so luo oia. Ole o mato pese la fo I pese o le kalisia pe afai. Ia o nano ba e ala o ngai. O te saura I te tonu fo o le kalisia. Pe to fa ti a kono. Ma le fifiau. A mato mara e pese. Nga ala wanga ia matangi le o loto. La ua ia na la iti e la vai te. La wanga ia matangi. A le ato. Ia o. Stamo. Ia, al kamale o fai kule. La mafuta, ai le mafuta la fai tuma. La wangaia. O le teimi a le o lo te whaula o nei. A teimi na lai a o matangi. Ai sa wala I pese. Na la wala le o loko. Mare po hoi pese. Ia o sa loi ta mua o au le ako. Sa wako ai wa au le ki. Mare po gane o kan. Wai fo. Nga ma wala yo. I sa la iti e nga wake. Ia. O ka malu se me se ku. Ia, o nga ma sa ngoro ngai o we. Ma ke a ko no ma ke ai no ke no ke le ro ma ke ai ro ngai.
Ke mi a o folo e asila. Va vai uni. Sa fa pela o sa finge wa haudi. Mas kama asila. O ke alo se ko fu ya sa mo. Sa fa pela o se. Al ke mi nga ka pianga ia. Ia fai ku. O fai ku fai ma ko kesi. Ele ngu. O ke alo la sa mo. Ele ngu fo. O ko sa fo ile ma fuka. O sa le fai un ale un. Ya o ke sa o ke minga kwa ele se farsa. Sa fai ma ko lo ku fale fo ie. Se me amo sa ma ko la fe lo fai ma ko lo. Ya mas ko ino fe fe au. Foi mo officer. Sko ino officer. Fe fe au ya officer. Ya no caminha, ya. O vole sa mo. Ko foi mai. O que alu ele wa maka ele ba ko ele fa vai wale o fasanga ele linka mu pa. Sko ina la vole le kalesia sa fa ia. O pai. Ya que alu ala wo ele ma ko ele fa vai. Lo sa mo. O ko sa wo yung fa sa. Fa le. Wa makalo nga fa pipo fa ko le nga mo fa kasi la mo yema. Fa ku. Ya, ai sa wo lo foi mo lo uso sa mo. Ma ku a ku ya ke. O ngara lo me lo wi. Ko lo ngai lo mo. Ya, yo ni a makai lo lo nga. Ele o lo ko finga la mo. Si okay. Inga o lo ele o so ya ma fa ia lo le fa pe pom. O inga la nga makai lo ma ko so si ai nga mai. I o mai le so. Ya ma fe lo inga fo nga bala ngai. Fa ilunga a inga le ka male o kia kongo ale o ku fai ku ya le lavo mai le songi ele ko fa ya si ai ngoro bo mai ya ngofo le lava na ngai ko sila fanga ya me ko si alla fe ngai ya o bala o mai le tu ya un fungo fo lava me ko si an fa aku ma lama le ka ko ngafka ngai mam so ka nga mala ngai ya al ma ko ngofo ma ngai o la wa ngai e senge kengel ko lofa ele foi no ko fa fo e mo mau ale fa ngau anga po o lo nga le le mo nga lofa la ngai em fa ku o se ma fukanga ma ngai ngai ai de ai a se pisa po se fe ai nga a o nga kwa fai kula ku mo de ai se pisa ai an kwa ku de banga pia ngo ki a kongo ia manga lu le nga venga pa solo mai a se o ai nga bala foi tu e non so fu ya se ai nga ma ngai se ai nga le lei eu ia foi nga ka ma fa pia ia kulo le mal le ia fai ku asra ka e loin sal foi nga ke la ma que si de fia longa kulanga ngo e kalisia ia me se yo anki a kon fa uma ko ya male ya ia le la o bala le ko ya ia mo le o mai le la I le la inga ai yo nga inga le foi e ngofo mai nga inga
O ngā inga mai sa mo ngā me kengele ia mwhai maka no ngauso. Ia, ko kere, lea ke mo mo ia wa ko fafo kia ko ngol vana nge. Le la ko ia ama ka mea la ia ma ngai on kei. Ia mo ngauso. Kia ko mai. Ama ka mai ia officer se o mai. Se o mai ia kagem. Wa ka pe penge ia ngo. Wa mamau me ngo foi ka mai mo foi kai ko lua. Pai ola ko ai. Ya, sama ka ku ngi malava. Ya, ang paulo la mo mau pa ka wa ang paulo o kai mi o lo ngai la ngai mama malam. Ya, se o mo ni ba ka ya lo mo la vale mo mau ai. Leko kere leo mai. Ai fa kai kere. Ya, soi fua. Morning. Good morning, everyone. Thank you for this opportunity, Reverend Awao, Church. I'd like to say a few words about my mum and her influence on our life as we grew up. I'll start with Waimonli, Stirling Street. That was our house. I don't think I had my own bedroom till I was probably 9 or 10, because Mum and Dad brought family over from Samoa, and it was a great, loving environment. Mum was the backbone of our family. She was the one in the background. She might be quiet. That's what I hear. She's quiet. But she's not quiet at home. Far from it. Our house was a safe haven for the cousins. They come over. Their parents couldn't give them a hiding because Mum would look at them and go, "Hey, leave them alone. They're at my house. Let them go and play. Let them go and eat." Henry, Panyani, Saili, Ray, all these cousins and nephews, any children that came over home. I was like, time to let down their hair. And the parents couldn't touch them. They wanted to go home. Mum would go, no, you can stay a bit longer. We'll stay the night. I think sometimes they went home, they got a hiding because they played up too much at my house. But hey, it was great childhood memories growing up with the family as they come through. Stirling Street had a lot of memories. That was our go-to house. That was the meeting house. That was the Kongai house on Sunday after church. We did everything there. I grew up there being the oldest, and I had a lot of firsts. I was the first to do everything. I was the first to eat her food. I was the first taxi driver. Being a taxi driver was could be a hard life. You go to every shop, she wants to look on every shelf. If she sees a shop that she's never been in before, we'll go in there. You know, I became a professional bag holder. Carried the shopping everywhere. Took her all over South Auckland. Go to certain shops in Otara, Otahu, East Tamaki, Manukau. I had a great time. I think back and she would always have a to-do list in her head
always planned. I just had to come and help do it all. I loved that time with her. She would go to Housey. That was fun. Could be 2 or 3 different houses in Otara if you know all of them. But there was also a meeting place for her and her friends. There was catch up, find out what's happening with life, and also gamble, earn some money, bit of side money on the pocket. When she won, she was happy. I knew that when I picked her up. When she lost, she wasn't happy. I never asked. But she built the foundation for all of us. She helped raise all the kids, our great-grandchildren, our grandchildren, our nephews, our cousins. Just her. She's got a small stature, but a huge heart. She worked tirelessly in the background, like Seti said. Cleaning the house was not a small venture. It was a full-on spring clean. Being a former cleaner, her expectation was very high. And she never let that drop, even as she got older. I loved her cooking. All the baking, bang popo, pineapple pie, custard pie, anything she cooked was on point. And we all loved it. As the years grew on and I moved on and lived somewhere else, she'd ring up, "Jade, what are you doing?" "Oh, I'm just at home, Mum. I'm just going to get ready to go work soon." "Oh, I just done my upper bang popo. Do you want one?" I said, "Oh, yes, please." But behind there was, "Oh, by the way, I've got something I need to do. Can you organize this for me?" I said, "Okay." I was happy. Mum was our matriarch that held our family together. Dad passed in 2006, and she led our family through all the hardship, supporting the rest of our family, and bringing up our kids. It was great. She's stubborn. I got stubbornness from her. And then we lock heads, me and her. She always wins. And I thank her because I learned a lot of stuff from her. She wasn't a person that didn't say many words to me. When I see the smile or grin on her face, that was me. I was happy. All I knew is that she was happy, I was happy. Her and Dad, I'll tell you a funny story. Whala Blavis, Mum had a level, so there was medium and small level. She'd ring Michael, all good, or Jasmine. If it was a big level, she'd ring me first to organise the troops. If she wanted a ride, she'll ring Seti. If she wanted to do something without complaints, she'll ring Mara. Melipa, I think she got the nice phone calls to ask how her kids were and watch how life's growing in Christchurch. So Mum had the balance. She had it planned. I think, their groundwork from way back in the days. We used to walk to church. We came here. I remember when the church was across just this section only, then the hall, then it transformed, and I've watched this place grow for first 20 years of my life, and I embraced that and enjoyed it, and still faithful, and never forget what she taught us. She's devoted to the church. As you see in the photos, her friends, the choir, the ladies, there was always the catch-up sessions outside after church, gossip here, gossip there, collect information, catch back up later on, go to Housey, download,
reorganise and do it again next Sunday. So no, it was great. She's very independent. She didn't like being late. If she was late, life was bad. She liked getting there early. It didn't matter if it was half an hour early, 45 minutes early. She'll be ready an hour before she needs to go. That's the kind of person she was. That's why we went early all week, because she wouldn't let me live it down. I had one situation with her when she met my wife. Now, story goes, I'd say, Mum, I'm going to work. I'll see you later. She goes, okay. And I'll go to work. And I'll come home probably 4 or 5 hours after my shift. She goes, where were you? Oh no, I went out with Bob. Oh, okay. She thought Bob was a guy. Funny thing was, the one day that she was looking for me, she rang my job. Is Jason there? Oh no, he left a couple of hours ago. He's at Bobby's house. Oh, so she managed to get her number and ring her at the house. Now I didn't know, because I was on the way home. Bobby answered the phone. Hello? Hello? I'm looking for Jason. Oh, he's not here. He left not long ago. Oh, are you a girl? Yes. And the phone went dead. So when I got home, we had the meeting of the minds. Now, back in the days, I remember her growing up. She's going, oh, you know, you're going to grow up, going to marry a Samoan girl, going to go through life, go to church, do this. I said, okay, Mum, okay. Unfortunately, I didn't do that. I think I broke the mold. I broke the mold with Mum. We battled over that. I love her, but my heart also loved my wife. She wasn't very happy with me for a little while, but the saving grace for us was that Jazz came along. Jazz came along, and she was the iceberg that broke the Titanic. She was. I put a kink in that armor, and that kink was pushed back out with love. I saw a smile on her face when she was born, and all that other stuff went away. And if you look at our family now, we've got Yuan, we've got Pakeha, we've got Tongan, Māori, we've got a multicultural society. Can't go wrong. But our roots and what she's taught us has been solid and strong, and that won't waver. But Mum, I thank you for everything you've given us. I know you're proud of us. You're proud that we took you home. We built a palace for you to send you off. And I'm proud. I'm proud of the family, support, church, everybody. So thank you. Thank you for everything. Thank you for being here. Whether you're near or far or couldn't be here, the love was there. We could feel it. No stress. She didn't want stress. She wanted us to tidy everything up and go, yeah, carry on with our lives. But we know that she's here, and she'll be in our hearts, and she'll never fade. Mum, say hello to Dad. I'm glad you're together now. You're at peace, and you're lighter today, so we know she's happy. In saying that, I think I'll sing her a song to finish mine off.
technical. While I'm getting this fixed, sorry. Just give me a moment. How can there be a baby of a song without the music? How can there be a wave without the sea? The lightning needs the thunder as a speaking voice. Oh, yeah, and I must have you for the life of me. How can there be a baby with no crying? A future with no past can never be. A hummingbird can't live unless it's free to fly. Whoa, yeah, and I must have you for the life of me. I know that sunshine follows rain. I know that pleasure follows pain. And I know that I must have you somehow. Whoa, whoa, whoa. Every ship waits for the crew, and every rose waits for the Jew. But I need you right now. Whoa, 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 whoa. How can there be an end with no beginning? So run to me, I'm waiting helplessly. And break these shackles of impatience. Whoa, make me live, whoa, yeah. For I must have you for the life of me. Yeah, Manuel Omlanga, Mom. Say hello to Dad. We love you.
tairi sunga ta saunia le hawhenua. Whawhiroha I atu le mamaru. Mara pa ia. O mawhai o na putu mai. Na moni mau ina le toi saunia. O le usa. Politina. Fo yala mai. My name is Evelyn Saili, known as Eve. Today we are gathering to honour and celebrate the life of Laungaia Pariani Peatu, who touched the hearts of everyone. She encountered with her kindness, her sense of humour, and unwavering, unconditional love for everyone. She was a loving sister to me, a woman of grace and courage, with a smile to light up the room. Don't get me wrong, she is very stubborn, and things get done on her own terms. But she is an independent woman. She arrived in New Zealand approximately late 1960s. I was still in primary school when she arrived. Her first job was at Peach Product Limited, where she worked as a food processor, making bacon and sausages in Penrose. Our fondest memories that I can remember was our life involved around this church. In the choir, where we had practice at Hillary College in the music room. Remember, Cass? Youth groups and sports days at Grayland Park. The church was like our second home. Our parents, Ava Ulinalu and Fiunu Sila, were very stern on us. There was a time when we wanted to go to the movies, and we asked Dad if we could go, and his reply was, no, we have a black and white TV. At home, you can sit and watch this. But when you say it in Samoa, it's not very polite. He was very protective of us. The only place we were allowed was the church, socials, functions, bingo, houses, anything to do with church. Anything outside of church was a no-no. Once she got married to Paiko, known as Peter as well, and had children, I spent most of my time at her house in Edward Ave, where they first lived, Finlayson, and the last house at Stirling Street. I was always there helping her with the kids. Jason, who I named my first baby, Se and Whaimata. The other youngest two came later. She accomplished so much in life, having 5 children, 13 grandchildren, and 4 great-grandchildren. Her legacy continues to live on in you guys. On that note, until we meet again, let us remember the love, the laughter, and precious moments we shared together. May her memory live on in our hearts forever. Send our love to the family in that special place. Manuia Lomalanasa. And for now, to our members of our church, thank you for this special day. You've made it special. Thank you. And to continue, I'll have my granddaughter, little Janelle, to end it with a
dedication to her auntie, Lawangaya. Stand up. Hello everyone, this is dedicated to you, Auntie, and to the family. So, malasi le lalonangi, ona metea ole sili nangi, eyoina o savali ile pongisa. Esa alo from my beauria, olea la lea ua ho, toyonai, samo savali ilevanu oleo ti taefatasi mai. Ola au maloto soma fanawai saheu mawau maileoti male malaya olea lalea toyonai. If I've said a lot. Ele leile atua. E whaavavau lona alofa. E mua no whawhetai le sunga taitai. Ona soa tau e tu sai ma lo wawanoa le ngei tu la. Te tu atu fo i ma lo wava ma lo whaalo alo la. E avea ia au ma sui mai sa moa. E abatuni mo ngā alofa i le Auntie ala wangaya. Ai le whai ala moli mau e mona whai loa atu ro mi tangata. O o tinei a neti pola lo tina. O lo to alua o tinei toso moli. O le ala o lo tu watu i lumanei. O le o lo Auntie la wangaya. O le uso o si o tina. Ia, e tele lava ni mea o te fia tautala e le neitu la peitai e pupu le teimi na tuina mai mo lo tangata. Ia, o sina moli mau pupu o la wangaia o se tangata i tupu i le alofa. Alu atu la wangaia i Samoa ma le Auntie a whaimata. Ia, e ho'olo le teimi o le au atu ai, fia o le au atu mani mea ila. Awale o atu le Samoa, ai le tai na ona le lengi ai. Le a mana na ia foi, ni nai mea ila le a wha ila sumato foi, nu. Ia, o le isi, ia, o le tinai, ese le. Tinai alo wangaia, ese le alofa. Hape foi le Auntie a whaimata. Hape foi le Auntie a lua. Ia o whailangi fo lau. Le ngalo. E le ngalo i le loto ma le ngā. E momoli atu o mato alo whaanga. Mai Samoa ia te oi Auntie la wangaia. Ia sa tausu e lavani a wanoa.
o le fia auai mai I lo waso. Whawhetai le atua, ma mātou maua mai. E le whapena ana tu atu ai lona whangatu mau. Ia ai. E wha umala o moli mau, I sau pese e le te lei. E le te le lava le anga e mamau le mena o sau ai. E ta tau na whai sau pese. Ia o le leo Samoa le leo New Zealand. Ia, whaftai lava le la whela o pese. La ele me momo la pese. Ia. Sau ia o e lo wau. O la au pele sili. O le ata te ama fatofa. O le alofa mo o ma alofa o alofa le. So fa soifo. Whakataia le suilea mai Samoa. E uia ina paulua le leo. Ia, ai o leo wa whailon sao I haso. Io e moni e le leile ali. O te le fia whangota I le tai papao. Ai o te fia alwhai. I le tai ngalo o wawa, tai whai puea, le matila, ma le ofeloa. E lau pule tō, ma lau whaaloalo. Ua taa lilingia le matangi, o mafua ai o na lafo, le malu, ma ua, tō le whale o tautai. Ua tupu ai le anganga, ai sua le loto I le whaafitai. E whaafitai iai pēa le atua silsi ese ona o le mana o lona anganga pa ia. O mawhai iai ona whaatau nuuina le sauninga muli muli o si o mātua uso. E le ngalo oe uso I le anganga. Mana tua pēa oe I mea uma. Whaafitai lo wolofa o mātua mau ai ni wha manu I anga. Ua mātou apui, ma au seu wai I le awa mangalo. Pei o le tala I le ainga na tae ele I le awa. Sa tae ele awa. Whaftai le sunga I le taitai o le sauninga. Lau sunga maafala li ma lou au waa.
Molo ua vanoa. Le paia i le ekalesia i tamā ma tinā. Le loa loa le ekalesia i tupu ma tamāli'i whapea uo mai ua masani. Ua o tau whaamalo'u lo'u mai lava. Se i moli mauina. Toi sauninga o la wangaia. Whawhitai te le lava. Molo o tau sila fia o lo tūlai. Mo e la tau te le o iloa au o le uso o la wangaia. O mātou mātua i le samā, paniani, sanga ina, enele, mai pango Amerika Samoa. O le tina, whai mata, o le alo mo nanu utawhiti, fwai lolo o muli whanua. Ua mali li uma i la ua. Toa se fulu i mātou i le whanau. Toa ono teine, toa whātama. Mali liu le toa fitu, toa valu i ala wangaia. Toi toa lua lea lo soifu pia. O te le tau muli mauina le uso i ala wangaia. O tau sila fia, uinga, maanga, ale tina i tutono le kalesia. Iana wo, ma e fia fia iai. A whaina e mafuta iai o se tina lelei. Tau sa fia, loto alofa, anga malu, mata ata, 5 mafola, o lau moli mau lava le na. E fia fia iai le li. A o lau moli mau, o lau whaafitai le atua. Ona o si o uso. Ina ua malanga maila wanga ia i New Zealand nei. Ua ole maa ua le lele tau sanga. Po le ono 5, po le ono. Na malanga mai iaila wanga ia i tusa malona 20 tau sanga pea. Ona mātua na tau nuu mai iai. Awa uni ngalu ma fia New Zealand. Mātua ia o lawanga ia sa whaaffailele ina. Nona o langa whaakerisiano i tutono le nei atu nuu. O le taimi fwile na urufale mai ei lawanga ia ile ekalesia i o Taranei. Pe ona ta ua whai poipo atu i le sunga i te akono whai tū pe ato o na ngā lulu e ai loa lea i mea whai ale kalesia i o Taranei. Se i o lava ina ua wala au nei lea tua i ala wangaia. O la wangaia ma whai tū o le whai tutoa lea o lo mātou whale mai tutonu le nei atunu. O te whawhetai i lona alofa ma lona anga lele, o mātou mau ai, whaamanuianga e tele i tutonu le nei atunu. O le aso valo au kuso luos fulmalwha, o te le i loa ina, o le aso muli lea, ua whaia e le atua, ma te whaile o iai, ma tala no ai, tali e ma fia ma whaasoa. A o le aso na so ai, vili atu whaasee. Anti, wa lea toi mawhai o na tautala mai mama.
Ua le pupula mai fo'i ona mata. Ona o whapea I fo lea o lo loto. Whawhetai Iesu e whaia le awanoa. Matatala noa ai ma lo uso. Ua o atu fo'i le whale mai ua le ai lava. Ua le tala noa mai se I o lava ina wala au le alii ia te ia. A o lea aso sa maa wheiloa ai ai. Mama tala noa ai. Sa sangi fia fia. Malana tala. O te alu atu tae ao. O te toe fo'i atu tae ao. O lea o te malosi. Sa o whamatala le mātou. Malanga I Samoa. Tusa nei mane masina. Mawai atu fo'i le isi o mātou tuangane. O wala au fo'i iai le tua. Sa mātala noa mawhāsua. E tusa mana mātou malanga. Ona ata fia fia I lava lea. Ia o tātou loa fo'i anga Samoa mālatou mea. E sau lava lesi e sau e taa milo mai. Tau mai. Se wale tō ngea le mātou vai. Se alofa mai le mātou pawa. Whape ngā winga o Samoa pe au oin. Iona ata ia leo silo matua. Mai tālo whai. O whai atu. Wale lei wa ele alu atu. Wasa atu e malanga atu. Ai wale alu atu. O whai atu nofo. E le Samoa mo oe. E tele o maa losi fo'i. O te lea toi mo le mautele inisi o mea o lea ua outou whaafonga mo outou whaalongolongo e tusa moli mau a le whanau ia manisi fo'i o uso. I tutono le mātou ainga e le sili ala wangaia se mea e whai le mātou ainga. Le mama futanga mala wangaia pe o au e matua a o la wangaia e lai titi. Ili atu sis tātou mafuta I lo fale tasi lama le tali ala wangaia. Oi le ai e whai le mātou hausi o mātou pese whai le mātou fono. Oi ele maua lava so awano le ai o te pisi. To e vili atu. Sis, o le mea lea ta ua mai Samoa. Sau le tali. Oi, e le fua I tupela au New Zealand. Se I loa a maua le lei. A le ai. Wale ai lava. Wale lava le pengefiki. Olea tele mea whai ala mātou au lotu. Ia on whapena le on tu. A o ia winga, o ia whamatalanga, e a whiwhia I lava le upo le alofa. O se tangata e maalia o na winga, a mātala noa. E lua I tū la matatala noa ai. Ia wa fo e mea lava ia me uso. E ma te whai te tala ama ua ia I lungo le telefoni. Pei o le awala lea e mawhai e ona mafuso o tai. Tala no atu, ia ma tala noa mai fo. O se tangata lei tele lana baking. Talosia e iai seisi o le whanau I loa whaile baking a le loo matua. Tele mea fia tala noa iai ai wapu po ule taimi. Uso
whaamangalo so use I le tā mafutanga. Ai o te alofa tele mo oe le uso. E ui ina o ona mati ngā le oti. Ai alui oe. O oe nei wa utai au. Ia manuia lang malanga I le nuu wa fola ina. So I fua. Ai ole a wha o matu I lau pese wha mole. Ia whata si pea Yesu ma oe tau si a te oe lau pele. Ia whatonu pea oa ala. Ia whata si pea Yesu ma oe e tu ma au e tu ma au e tu ma le fa moe moe le fa moe moe ya Yesu ya Yesu stories about your mother for us this morning, and I truly believe she is a blessing to you all. Le tātou aloha tui tālo sanga, Sammy will be in prayer. Tātou ifo matatalo I le atua. Lo mātou tamai o I le langi. O le atua lava oe mai le vavau se ia o atu I le wha vavau. E vivi I whaiae o mātou loto le nei tai au fou. Se ia mātou sula ina lo alofa ma lo wha maoni. Ai au mai le soifua ma lo mātou ola. Ua mātou mau ai le aso fau ua whaopopo I le whaitau wina o aso le soifua ma lo mātou wola. Whaafetai ua mātou urufale I lau malu tapuai. I toi sauninga o lo mātou tina I a lau angai a pe ato. Whaafetai mo le mawhitanga ma le tina. I ona tiute ma ona tofi whaatina sa ngā lue ai I tutonu o le ainga. Ai maise I tutonu o lau ngā luenga. I ona tiute wha ale mata fale ua e wala au lava ia te ia. A o loo wha pēa ona whai. Wha awhitai I ona a inga o lana wha nau. I mawhitanga sa whea ngai mai la tau a wale a tina e ina o a inga ma wha nau. Wha awhitai ua mātou wha tau nuina toi sau ninga o lo mātou tina ia lawa ngaia. A waile ai lava se mea mātou te mawhaia. Pea au noa ma lau whaatasi mai. Ai sili la mātou whaafetai. Ona o le taulanga tūtasi na saunia ke risolo mātou a lii malo mātou whaola. Mo le whaamanga loina o a mātou ngasala. Ia tūma watu le vi inga le whaamanuma le whaanetanga I lawa fio. Nei māso uma o lo mātou wola. Ai pangala valea. O I mātou lava o le fotu o le anga māseisei I le vāma lau a fio.
O mātou tatalo, se ia lofa ma whaamāngalo mai la mātou tāpua inga wa whaia nei. A wāo i mātou lava o le whānau anga sala i luma o lau sila whanga pa ia. Wa mātou tatalo, se ia lofa ma whaamāngalo lo mātou tina nei. I niona se ma niona wha le tonu. I le vāma le whānau, le a inga matutonu o lau e kā le sia. Ai maise o le vāwha awhenga iai malau o fio. A vea i le totu pa ia o lo mātou ali i whaola o Jesu ke riso. Whaamāngalo ai mātou Le atua whaafonga te tāloe. O le mali ai manao i mea le lei Wa mātou poto mai i toi sauninga o lo mātou tina nei. Mātou te whaamāwai atu ai le nei o langa. Wa mātou te talo, ina iai pēa lo walofa maloanga lei lo mātou tina. Ina iai sona nofuanga mau i le mālo ua e saunia mo lau whanau whaatuatua. Whaamanuia le whanau ma ainga na lua. Iai le mawhanawhana o lau a fio, ono le mawhtanga ma le tina wa motusia. Ona o lau vala au pa ia. Whaamawhanawhana ina lau au auna ma le whaletua ma nei e ka le sia. Ono mawhtanga wa motusia e ala i le maliu ma le oti. Wa mātou te talo, ia e alofa ma whaataunu uina ma le manuia fuafuanga uma o le nei aso. Ma ia au i manu mea uma i lau whaatasi mai. O se taimi mātou whaalongolongo i lau awhionga fola. E ala mai o lo mātou ta mawhai fe au. E whailea ma oso mātou te tiu folau wai, mo lau fe au ma lau ngā luenga. Whaamanuia toi o le nei sauninga, ia tau i manu mea uma i lau whaatasi mai. O la mātou te talo lea, e tu ina atu e whaia i ailo fina ngalopa ia. Ai leo mātou loto whaatau anau. Ona o Jesu lo mātou ali ma lo mātou whaola. Wala tu ai nei la mātou te talo. Amen. O le pese se laus fululua. Se laus fululua le pese. Tātou te pese ai.
there are many dwellings. The final conversations of Jesus with his disciples, reserved for us by John in chapters 14 to 17 of his Gospel, are among our most cherished sources of comfort when we are in the presence of that unavoidable fact of life, death. The opening words of chapter 14 are significant and reassuring because Jesus talked about death as the journey home and our life beyond death as life in our new home. The trip home may be easy or rough, untimely or timed with divine grace. For Christians, however, there can be no doubt about the destination. If you are a child of God by adoption through Jesus Christ, you may look forward to sharing his risen life with him in the presence of his Father, who is also your Father and our Father. Beyond death, there is life in the Father's house. The metaphor of heaven as God's home, where we hope to be with God for all eternity, is well known. At the beginning of chapter 14, however, the evangelist has Jesus say something that fleshes out the image in a way that is truly nourishing to faith and hope. In my Father's house, there are many dwelling places, says the Lord. And what does this image suggest? The image suggests a spacious, comfortable, and gracious home. There is something theologically right about picturing heaven as God's home, designed by God with supreme artistry, sufficient for God and God's numberless family, and saturated with love, which all family members shared with God and one another. The image of the home with many rooms also symbolizes the diversity of God's people. Jason, in his eulogy, mentioned the diversity in Lawangaya's family. Tongans, Niuans, Maorians, Pakehas, Samoans. That is the image of this home, this ainga after death. Even within the disciples, there were not just contrasts but extremes, like Matthew, the tax collector, for Rome, and Simon the Zealot, the armed rebel against Rome. And by the time John wrote his gospel, the ranks of Christians has grown so greatly in both numbers and diversity that you had to picture that house with many rooms or many dwelling places to keep them from arguing throughout eternity. Image of the home with many rooms also suggests a reunion. I'm pretty sure Whaitu is very happy now, finally reunited with Lawai. We need more than just God and strangers, even though they are brothers and sisters in the faith. We need some of the people who made God real for us in life, and those who loved made it possible for us to believe in a God of love. And it is touchingly beautiful that John has Jesus stake his truthfulness on this promise of heaven as our new home.
Jesus was unsparingly truthful with his disciples. Whoever was seeking a crown, Jesus will offer him a cross, just as he himself will be wearing a crown of thorns. So if he was truthful about everything in this life, they could well afford to trust his promise of life beyond death in the Father's house, where there would be many rooms and many dwelling places. But the most important and comforting part of the promise is followed. I go to prepare a place for you, says the Lord. I will come again and will take you to myself, so that where I am, there you may be also. What matters and what is sure is that when God reclaims our life, his gift, and when we pass through death, we shall be with Jesus, our risen Lord. So children, families, do not let your hearts be troubled. Rest assured, she is now in a better place and in good hands. O le maota o loo tamā, o le whale mo tangata uma. Pei se puna mai o whaamawhanawhananga upu ia Iesu. O lana toe whaasoa i ona so. Awa o lea ua whaasolo le tala ngā i ona puapua ngā malona maliu. O le nofo le leo na so. Awa ele o se mea mānai al mawhtanga o mawhanwhana, a eli mai lava le ali i lona alu ese. Lea lai tu umalu atua ye Yesu nai motu ngā afa. Se i sufi eile ne nefu, ma le mautonu o na so. Ma fofo aile ti ngā, ma le mawhatia. O upu wha mawhanwhana ma wha atupu wha moe. E whai mawai malu. E maise a upu ia e a matailu ta upu sifu malwha. O loo wha asoa atua Yesu i ona so o i le oti. E leo manino i le au so o le itu ai, ngā oti le tautala i le ali. A o le ata le au mai e Yesu e winga i le oti. O le oti, o le malanga. O le oti, o le malanga, o le toe foi i lona ainga. Lea la foi e whaatata atua i Yesu, i ona so, le ola i tua atu o le oti, mo so se tangata, e whaatua tua na talitonu. E iai le ola i tua atu o le oti, lea whai mai e Yesu. O le ola i le ainga fou. Le ainga fou lea e awhiwhi le upu lea maota. Sa moa o le maota o le whale. A o le whaasino manga fo i le nā o le ainga poto. Le anga o le maota, o le awhio anga o le sa o se ainga. A o le whaasino manga e lau lua whesila whai ei suli uma o le ainga poto. Le whai mai, o whai mata, o le maota e a whiu ai moa nani. A o le whaasino manga o suli, o le ainga poto. A iailti nāle i along ai. O le langi, o le maota le nā o le atua. O le ainga faule nā i tua atu le oti. E lau lua whesila whai ai, le au whaatua. Le ainga faule nā, ua suli e lau angaia, ona o lona whaatua. Lea whai mai Yesu, e tele mea no nofo ai i le maota o loo tamā. A inga faule nā, i tua atua le oti. Ai manatua, o le whaasino manga le nā, e lau lua whesila whai mai suli. O tātou, o suli whaatama whai. Lea tautala i ei paulo i ana tūsinga. Tātou o tama whai a le atua,
ona o Iesu Keriso. Tātou fo i o tamawhai i le whaatuatua. O tā whinga o masani ai o le langi o le maota o le atua. O le nā, e whaasi umata i eile tau i vinga. Ma le tau si nionga le au Kerisiano. Au a mata lawa le mta upu le sful whai le whaalau te leina i Iesu o le ata o le maota o le ainga lea. Ina waia whai mai e tele mea no nofo ai. E tele mea no nofo ai. Lona winga, e lava mo tangata uma. Awa o le maota na ta pena lava e le atua. E saonga le mu, awa o le atua e alofa. Saonga le mu foi, awa o le atua foa. Na ia whaata oto mea uma i lona ato atoa. Lua, tele mea no nofo ai, o lona winga, o le ese male fe lanu wa i foi le nā, o e no nofo ai. A ua a inga uma i le whaatua. Tolu, tele mea no nofo ai, tau mai ai, e iai le toe wheiloa inga, ma a inga, ma e uma na mua atu i le langi. O ina, tātou te toe wheiloa iai mau tātou a inga, tātou mātua, o taitoa lua, o a wā, whanau, o e ua mua iai. A ole me sili ona tā ua ma mawhanawhana o le folfolanga i Iesu i ona soo, lea na muli ane, o te alu, sa auni se mea e no nofo ai o tau. O te toe sau, o te talia fo i o tau, ia whaatasi maa. Ina ia iai o tau, i le mea o te iaia. Mea sili na tā ua. O le mea sili le na mautinoa. O le teimi e toe ave atua i le atua le mea alofa o le ola mai a i tātou, ma tātou ui atua i le oti, o le a tātou a wai whaatasi mai Iesu o tātou ali i toe tū. Amen. Le a tātou pese, i le pese, lua se lau fitus fulmaleono. Lua se lau fitus fulmaleono le pese, tātou ke pese.
mau. Sao ni ngau tātou tina ia lawa ngai a peato. Ole lona oli sang tu mau. Mo waila vanoi le Manukau Memorial Garden Cemetery. Lawa ngai a burial place at Manukau Memorial Garden Cemetery. 361 Puhinui Road, Wiri, Auckland 2025, New Zealand. Look for the yellow flag, that's the mark of a burial place. If I will now tātou sauningo si o tātou tina, tātou whai ule tātou. Al manuia malfile mua la o fio le atua le tama, le alofa silsile ese o Yesu Keriso, ma atua li ima le whaola, ma tanga malau lava ngā mfa ia, ia ilunga leo o ainga, whanau, uo ma au mea mai, ma atou tina ia lawa ngaia, ia whapea fo i e uma ua, poto mai nei le nei sauninga, ia whapea fo i o nei lungo i la tau uma o whanoa noa ma mawhitia le nei tu aso ma lau whanau le lalolangi atoa, nei masa i o le whaavavau lava. Amen. Ia whalo i le tua
le muro male auro le mi inga